amahoro y'Imana abantu b'Imana nibaze ko muri aho muguwe neza mumeze neza nanjye meze neza mbishimira Imana ibaha umugisha kandi ngari bazigama turabakunda cyane nawe hano harakabeho hano hasa nk'akanye ariko it is okay nibisanzwe hariho amajambo makeya hano bagomba kubabwira ntaragera iyo ngiye ku bintu kare na postinze ngaho ndababwira bamwe batangura ngo bavuze ko corona ngo n'imyuka mibi no burya ikintu cyose cyitwa umwuka ni ikintu kiri ahantu hijimye. Iyo bavuze ikintu kiri ahantu hijimye ni ikintu kiri ahantu batabona, ikintu kiri ahantu hihishije, ikintu kidafatishwa intoki, ikintu kitagaragara, ikintu kitaboneka. Ico nico bita umwuka ukorera hijimye, apana umwuka wa sekibi. Umwuka ukorera hijimye, utagaragara, utaboneka, udafadika. Now, hari ibintu bigwanishwa mu buryo butandukanye. Hari ibintu bigwanishwa mu mafaranga. Niyo ugiye kuburana urinda kuri haba avoka. Ibyo ni bigwanishwa mu mafaranga. Hariho n'ibintu bigwanisha amagambo uko no gusubiza muri ko musubizanya n'umuntu runaka. Hari ibintu bigwanishwa imyuka, impemu. Habamo gusenga, abahamura bagahamura, abaterekera bagaterekera, ariko kubasenga bakoresha gusenga uko iyo ni imyuka ibihanganye. So ico navuze rero ni iki, ico ukoresha nico nkoresha, ico ukoresha nico nkoresha. Ukoresheje amagambo subizanya amagambo, ukoresheje amahera nkoresha amahera, ukoresheje imyuka nkoresha imyuka. Nuko bimeze hano ku isi. Nawe ubihakana niko umeze wewe, nawe ubihakana twese nuko nyine tumeze. Nawe umbwira ngo ngurabesho niko bimeze, nabo ndazi ko uwo kubaza ibibazo akoresheje amajambo musubizisha amajambo, uwo musubirisha amajambo, uwo kujyana mu rubanza ndabize ko turatwanya amafaranga nawe uri mu avoka. Ibyo biraza. Uwo vuga ngo gusengere ngo mu byo mu mwuka, ndazi ko uvuga ngo ndagira gusengera Imana yihora, niko wavuga. Twese abantu niko duteye. Now hano ngaha hari umurokore, hari umurokore, hariho umurokore hano, hari umuntu mbona ariko atukora sinze ko rafise ubwenge kurusha ngo igikeha bwenge. Yumbwiye ngo igikeha bwenge ugombye kuvuga iki? Burya umuntu ataza kurya kwa nyoko ntabwo ari igikeha bwenge man. Umuntu ajya kwa nyoko no igikeha bwenge. Nubona umugabo yishakira ubuzima, umugabo yikorera, umugabo yigaburira, umugabo atunze umuryango, akaba afise umugore n'abana, ujya ntabwo ari igikeha bwenge, niwo buri igikeha bwenge. Ujya abashoboye hoje no kugira ngo utaruke uve ngaho no utwara imodoka n'ibisuko ko uri igikeha bwenge. Me wowe urashobora kuba igikeha bwenge mu buryo runaka, naje nkaba igikeha bwenge mu bintu runaka. Buri muntu wese uri igikeha bwenge mu bintu runaka. Ubwo burofa rero mamuzana ngaho ngo igikeha bwenge sindi cuma muri ko muravuga. Okay, now reka mabwire ngo mu bijyanye no gupfa,
mu kijyanye no gupfa. Mwebwe abarokore ibyo bintu by'ibirokore byarabatwaye ubwenge. Byarabatwaye ubwenge kugeza aho mubura nakenge nakamo. Mu bihe byatambutse kera. Mu bihe byatambutse kera. Basogokuruza bacu. Amasaha aya turiko hano nayo bagira. Bari bazi isaha batarabiye kuri isaha. Ubwo bwenge bwagiye he? We ko bitwa umurokore utazi gusaba Imana ngo ubwo bwenge. Mugabo gusa yaguhaye amasaha no musubira ku masaha no ku telefone. Abahanga b'abazungu tuzi batuzaniye ibiharuro. Ntabwo ibiharuro byavumbuwe n'abarundi cyangwa abanyarwanda. Kujya guharura ibiharuro byo mu ishuri byavumbuwe n'abahanga. Kujya mu kirere mu isanzure kumenya ko isi hindagurika byabaye ibyaje mu bwenge bw'abahanga. But maybe kubera ko ntari umuzungu ubwo buhanga nawe ntiwabunyumva namo. Gupfa kwawe kubimenya biroroshe. Ngira ngo icyo utamenya n'amasaha ariko ugereranije igihe urabimenya. Uharura inyenyeri, umubare w'inyenyeri, ukawuhuza n'itariki wavukiye n'umwaka. Iyo ibyo bintu bibiri umaze kubihuza ukicara hamwe ugatuza, hari umwuka ubaza. Mbere narabibigishije ntimwabyemera ngo ni imyuka mibi, niko mwapfuye. Narababwiye nti fata ibuji. Iyo buji ugenda hano mu cyumba ata kintu kiriko kirakoma ari mu ijoro, watsi iyo buji uca wicara utuguze uhore uceceke uje mu yindi si uve muri ubwo buzima urimo. Birashoboka. None umuntu ariko abigishije mutavyemera mugomba babwire gute? Muzoguma muzezeta muvuga ngo akorana n'imyuka mibi kandi umuntu ariko abasigurira ibintu. Umuntu babwiye ati genda azo umunsi zopfa ibihe nzopfira we ngo satani rabikubwiye no kubera mugira ubwenge buke. Kinjiji ngaho ziwacu muri Afrika bitazi no kubara ibihe ari kwishinga gusabiza gutarariza ngo Yesu Yesu Yesu. Kivyo nibyo dushoboye. Nta n'ubwenge bwo kugera ibihe nta n'ubwo tuzi. Mbe uwaye abazungu bashobora kubwira ngo hazokwa uruzuba uyu mwaka. Waye abazungu bashobora kuvuga ngo Mugabe hariho abantu baje kubatera mu gihugu. Nora wibaza yuko ari Imana avuye mu ijuru irabibabwira. Ni Imana avuye mu ijuru irabibabwira kandi muravyemera. Nari muhora mubibona. Burya bwenge babukuye. Ni ubwenge karemano basize kugihe hanyuma bakoresha ibigenda juru. Nime wewe uvuga ngo je ndemera Imana. Umuzungu yagize ubwenge bwo gukora ikigenda juru. Waje wakumva yuko ubundi muntu atashobora kugira ubwenge bwo kumenya ivyo bintu. Nimba hari umuzungu yamenye ibibera mu isanzure. Wewe wumva yuko ivyo bintu utobimenya no wikubwiye ngo ndazi bibera mu isanzure ngere bigenda ukumva umenga byacitse. Burya mugiye kuraba Gaturika abagize abavumbuye mwanunga gatoya. Oh my goodness. Reka nchimbere hano n'umuntu. Okay. Mugiye kuraba Gaturika abo bwa mbere bavumbuye ibintu abandi bantu batazi. Gaturika yarabishe. Niyo mpamvu ni umuntu ariko babwira ibintu mutazi. Mwe mumva yuko yayovye ariko nimwe mwarayovye kuko ibi birakora. Iyo usize ubwenge kugihe umuntu arashobora kukubwira nibihe byawe uzonyuramwo jiyo mwe mundi nayo. Mugihe muri we ufise akajagari we mwe muntu yigira. Niko nabibigisha. Ufise akajagari muri wewe iyo mwe muntu ayugira.
jewe ndashobora kugenda namara kugenda nkahura n'umuntu mwumva muri jewe imwe mimbwiye ngo ntumuramutse haba hari igituma haba hari ikintu kibi kandi nimwe nimuvyemera kubera ko ndibuka umugabo nabonye ejo bundi bariko batanga ko amakuru uwo mugabo yahuye umenga yari yahuye na papa wa kangahe sinibuka ubwa mbere bari bahuye n'uwo mupapa akiri umupatiri amuja imbere aramufukamira aramubwira ngo bite papa nakiganiro kuri GGO na mupatiri amusubiza ngo je nabwo ni papa je ari umupatiri atoya hari ikintu mbona mu myaka 15 iheze uwo mupatiri yabaye umupapa sinibuka izina ryiwe ndamwibagiye ngaho ngo ni Imana amukoresha no hari uburyo wowe utekerezamo imhemu umuntu mugahura ukabimubwira je ndashobora gufata urugendo ndi mu modoka namara gufata ko urugendo ndi mu modoka ahantu nagomba guca nkumva ijwi rimbwiye ngo ntuhace kandi yo naciye numva amakuru yuko hari ikintu cyahabaye niyo mpamvu mvuga cyatabwo bafuse n'ubwo gupfa niyo mpamvu mvuga nk'uwiheba kirazero kwasama ku muntu avuga nk'uwiheba hari abavuga ngo nukuri hanze sha ngo bivuga kubera uri hanze hari abari hanze nzi bidogera mu matamatama kubera iki batidogera ku mugaragaro nkuko nanje nidogera ku mugaragaro si vyabo nivyo kogwa byose nivyo kogwa na bose ngo bugomba gupfa now umaze gufata ku kabuji wicare ufunga amaso uhuzinooki hamwe meditating ico bita meditation naho uzokumva igikacira nuze wikome cyangwa ngo ugurura amaso irinda barambwira ko ndiko nabigisha iby'imyuka mibi niyo mpamvu muzogumana ubwoba muri mwebwe atanu gutimba mu ofisi Imana yo kwishura umuntu wakajagari nibishoboka mugihe uzabupfunza amaso wacecetse ni uzotangura kumva n'ivyiruka ku mabati ubwoba bwanyu nabwo probleme n'ubwoba mufite ngo ivyiruka ngo no uko kujagara mu bwonko ibintu bikagutesha attention urimwo uko kujagara mu bwonko ibintu bikagutesha attention urimwo akoliko kajagari kakubuza kubona na vision y'ibizokubako akoliko kajagari kakubuza gusobanukirwa indoto urota unarose ibintu ngo ariko ngo vyanteye ubwoba bigutera ubwoba wati ivyo ari ibintu byarashe gusobanuza meni mufite ikibazo cyo mu mutwe ivyo ntushobora kubitahura niyo mpamvu no gusenga ntabwo ari gukoma induru gusenga nabwo Imana gusenga nuguceceka niyo mpamvu ngaho na Yesu yavuze ngo iyo musenga nimumere nk'abafarisayo bagenda kubambagura amanwa menshi bibaza ngo bumvigwa kubera amajambo menshi just mu mutwe ikindi je impamvu ivyo byose ndabimenya ni kubera ko je senga nkuko abantu benshi bakunda gusenga je ntabwo senga saba Imana ikintu kirazira uyu byo bintu bica burundu gusenga usaba Imana ibintu kubera ko Bibiliya ivuga ngo izi ivyo mukeneye mutarana bisaba mwebwe gusenga usaba Imana ibintu bisaba kuyibutsa uri kurasuzugura umwuka w'Imana wa mwuka w'imbaraga ndiko navuga uri kurawusuzugura bisaba kuyibutsa none Mana ivyo wasezeraniye urabizi warabivuze ngo waravuze mbere uribuka ubwo nuburofa jahuri ushimi mhem jahuri ushimi mhem imhemu yaremye isanzure
ndashima imhemu yaremye isanzura, ndashima imhemu y'imbaraga isumba izindi zose, ndashima kubw'umuco waremye, ndashima kubw'izuba, ndashima ko ndi muzima, ndashima ko ndiho, ndashima yuko ukomeye, ndashima ibyiza wampaye, ndashima ndashimira uko wareze abasogokuruza, ndashimira ibimbona n'ibiti, ndashimira birya mbona byiza. Wari we mukubanza guhamagara. None Mana ndakweretse nguzi ivyo ndya Mana, urabona amadeni fise toka, nta muntu uzoza kukurira amadeni, nta muntu uzoza kukurira amadeni. Ivyo bihejeje ihamagarire umwuka ugaba bya byiza. Umwuka urashobora kuhamagara, ni nako uhamagara umwuka mubi bigakunda. Umwuka mubi ubaho. Umuntu urashobora kumurogera mu bitekerezo iyo uhagaze mu mwuka ukuri, utabikoreshejwemo inzigo. N'ubukunda urashobora kumuhamagarira mu bitekerezo. Ntabwo mubizi mwebwe. Mbega yemwe jeroge ntajya nkandika n'urupapuro, ntago shaka amazina yawe ngaho, ndakuzi neza, dukundanye, ntafata mu ntoki nkazinga, nkahamagara izina ryawe ukandondera. Birakunda. Iyi ni isi imwe mutubayemo. Probleme mamwe nabwo mubizi, mwamuguma mugenda mwibaza ko ari bisanzwe. Ni isi imwe mutubayemo. Hari nabo baroga bakoresheje imwemu mihuhano. Ibyo birashoboka. Nibyo byirukanwa niki? Byirukanwa n'izindi mwemu mihuhano nyene. Hanyuma uwejeje ibyo bintu wihamagarire wa mwuka mwiza. Niwe mwuka w'Imana. Wicaye imbere ya yabuji wahoze. Ibigutesha umutwe ubikure, ibitekerezo bibi ubikure. Utangure rero. Ndihamagariye umwuka mwiza. Ndihamagariye umwuka mwiza. Ndihamagariye umwuka mwiza. Ndihamagariye umwuka mwiza. Umwuka w'imbaraga, 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 umwuka w'imbaraga. Ubireme mu mutwe. Ubireme mu mutwe. Ubireme mu mutwe. Umwuka wo kudatinya, umwuka wo kudatinya, umwuka w'amahoro, umwuka w'amahoro. Ubireme. Ubireme niko ndavuga. Apana yuko ndihamagara umwuka w'imbaraga. Ndaje, telefone bamba ibintu bisakuje. Upfunga amaso. Upfunga amaso. Ivyo bizoshoboka. N'umuntu nawe wumukunda cyane. Ukakira urwo rupapuro wanditse ko n'amazina yiwe, ukashira mu ntoki. Uri mukuri atanzigo ubishizemwo. Uhamagara izina, ndamukunda runaka, ndamukunda runaka, ndamukunda runaka, ndamukunda. Numurondere oya. Ucugenda ushire telefone hariya, azokurondera we wumva gutelefone. Reba ndabahendere kibasha. Yesu mbesha simbesha je kirazira ngamo. Ntabwo no babesha. Ndiko babwiza ukuri ko ibintu bihari. Now reka ko nakareke ndangize ngiye muri bya bintu byo gupfa ngabo. Mwe muza rero muregera n'abahanga babibasigurira. Muza muregera n'abahanga babibafashemo. Iyo huje ibihe wavukiyemo umwaka ukabihuza n'umubare w'inyenyeri uhari, si ngombwa yuko ndabibabwira. Urashobora kugereranya ibihe uzopfira bikaba byo. Maybe uyobegwa amasaha, ariko urashobora kubigereranya. Yenda nabibonye. Ikintu cyancanze gusa, nacyanzwe nimba amatariki cyangwa umwaka, ariko nabwo hazobura mu giharuro kimwe. Itariki ni itariki 11 y'ukwezi kwa kangahe 2020, cyangwa itariki 3 kwezi kwa 11 2020, cyangwa ukwezi kwa mbere, cyangwa itariki 5 z'ukwa mbere 2020 ngine na rimwe mugabe na rimwe
muri izo tari rimwe rimwe nikizobura atari rimwe rimwe ni rimwe rimwe ariko sinzi ko ari tariki sinzi ko ari amezi ariko rimwe rimwe ibiharuro kimwe bikurikirana ntibizobura ibyo ntibizobura ibiharuro kimwe bikurikirana. I know that, I know myself. Muzamugeni n'ababibayemo bakabivuga apana ngo profete nabwo ari profete bamiga bashaka kuba basesanguzi bibiye nuko rimwe nemwe mutabize muzora abantu babibigisha muzora abantu babibigisha naho bigora kugira umubare. Niyo mpamvu ubona abasesanguzi baba muri Amerika ibi barabikora no mu bindi bihugu by'abazungu batitwaza ngo Yesu barabikora. Ntajya niba umuntu agiye kuba president bahora bahamagara abasesanguzi bagira analyze yuwo babona ko afise amahirwe menshi. Hariho uyundi mugore w'impumyi, uwo mugore w'impumyi yari wo mu Buyapani, yari yarahanuye ivya Putin, ivy'intwaro kirimbuzi, ivy'uzo ba president wa Amerika, byose yari yarabihanuye kandi atabona, ntabwo yabona. Mugabo yagera ibihe, yamara kugera ibihe akabona nikizokurikira. Je nuko nanka gucimvuta abantu n'ivy'igihugu nibiba ngombwa nzobivuga ariko ibi sinare kurigwa n'umwuka ngo bivugeho ariko n'ivy'igihugu bishobose nzobivuga ngaho kandi muzobona uko nyene. Ya okay, ndahejeje muri Kenya turi kumwe gatanu murakoze. None Chimamanda tubwire ukuri uzopfa ryari nabisiguye bino bintu. Aha Modeste ahari agati yashize mu ginyo ngo dusigaje iminsi mike nabone ntazige hazopfira ya. Okay, so Imana rero baho mugisha mureke dukomeze gutuza. Je ntabwo nirunda mu vy'Imana ngo bintu hari ubwenge cyane kuko Imana aramaye ubwenge ni ngombwa yuko ndabushira kugihe. So ijyamana haye ubwenge abazungu ngo bahagira ibyo badukorera batwereke batwemeze nanjye yarabumpaye. Ijyamana haye ubwenge abakora imiti nanjye yarabumpaye. Ijyamana haye ubwenge abakora ibigenda juru nanjye yarabumpaye. Ijyamana yahaye ubwenge abamenya yuko isi izunguruka nanjye yarabumpaye. Ijyamana haye ubwenge abakora indege ziguruka nanjye yarabumpaye. Sinzi yuko nzoga ivy'ubanje ngo ngende shimwe ivy'abandi hanyuma nawe uzuvuga ivyawe ariko nibifatira umwanya uzobibona. Imana ibahumugisha gose cyane murakoze turabakunda cyane kandi muhezagiwe.